Dobar večer, TV Online Croatia. Pozdrav iz Dalman Baya. Zaljev između dva najveća otoka Antarktik peninsule, Anversa i Brabanta. Trenutno tu plutamo, čekamo da se vrijeme malo smiri, pa ćemo krenuti prema sljedećoj destinaciji, a to je Paradise Harbor, Baja Paraíso, Almirante Brown, argentinska stanica, gdje se očekujemo ujutro u 7 sati i 30 minuta da bi napravili landing sa putnicima. Snijeg u Gerlaš Streitu na izlazu iz Dalman Baya. Dobro jutro svima, jutarnja kava nakon noćne gvardi. Izlazak iz Baja Paraíza za Neumayer kanal i Port Locroix. Uživajte malo u ljepoti Antarktike. Polako se približavamo destinaciji. Snijeg nam dolazi opet. Island Le Maire, Island Bride i tu napred unutra je Baja Paraíso.